ମାଛ ଖାଇବ ବୋଲି ଜଗିକି ବଇଛି ଆଉ ଟୁକୁଲୁ ମାଛ ଖାଇବ ବୋଲି ଜଗିକି पूरा पखाड़ माछ भजा खाई पूरा शोई पड़ी कि निद जाए बाबा आसिले जाए उठे बोधे गरम खाइब पूरा निद देखु तो पखाड़ माछ भजा खाई निद। हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ। आज हूँ बुधवार छाड़ खाई आपण मैंने तो सब जना थी आम जाऊँ आज माछपाई ये राति 4टारू आम सान पु कौच बाबा चल माछ आनिबा चिकेन आनिबा आज आमर तो प्रथम आज एत दिन पर खाइबा बुधवार चिकेन आनिबानी कि मटन आनिबानी आज आम बुधवार फास्ट टाइम माछ खाइबा छाड़ खाई रे ये देखुते आपण मैंने बैग धरिकी पूरा रेडी तैयार होगी अच्छी भोर 5टारू मत कह चल चल माछ खाइबू चलतु जीवा फ्रेंड्स आज माछ नहीं आसवा तो मो भिडियोटी आपण मान सेयार करुँची आपण मैंने देखिए निश्चिंत तो बैग गुले दियो बैग भल कि तोर टुकुलू कौन खाइए माछ आनिबा ना चिकेन आनिबा माछ खाइए आ चलो जल्दी जल्दी चलो आइले मु काम को जीवी चिंगुड़ी ना चिंगुड़ी नो माछ आनिबा माछ खाइब बोली जगिकी बइची आ टुकुलू माछ खाइब बोली जगिकी बइछु है आसी पी गलनी बुझु टेकी पानी फोपाड़ देवी कौन करू केमी पहरबू ए महिला महिला केमी पहरबू हाँ तू पहरा शिखिनु हाँ केमी हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ नमस्कार सस्मिता फैमिली व्लॉग्स चैनल को आपको स्वागत। तो ये ब्लॉग करते समय है काम को पड़े गले से माछ तरकारी केमती करी देखी आपण मान सेयार करी एवं बड़ पुओ मोबाइल धर मुझे देखी आपण मानक जदि भल लगे ताल आप कमेंट माध्यम जनइबे आपण कमेंट ही आम सबकि आपण कमेंट ही आम मनोबल को बढ़ेगा। चलते ये देखिए केमती माछ तरकारी हम ना जड़े चुली जड़े कि ना माने जगी जड़े 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 पूरा लिपे देला भाई पिठा कर खाइलन पिठा खाइलन
ଆଉ ଭାଇ ଜାଳ ଆଣିନି ଏ ସରୁ ଏତିକି ଜାଳ ସରୁ ଖରା କମିଗଲେ ଏଠି ରୋଷେଇ କରିବା ଖରା ଜୋରେ ହବ ପାଇନା କି ପଖାଳ ଭାତ ଲଗେଇ ଖାଇବ ହଁ ଏଇଠି ବସ ଧନିଆ ପତ୍ର ଲଗେଇ ଖାଇବ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏମିତି ଖାଆନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଖାଇପାରିବ ଆଉ ଏଇଠି ବି ବସ ତାହେଲେ ଛିଟିକିବ ଜାଳ ଆଉ ପୁରାଉନି ସଇଲାଣି ପଛରେ ତରକାରୀ କରିବା ଏବେ କରିବାନି ଖରା ପଇଲାଣି ବା ଏଠି ହଁ ମୁଣ୍ଡ କରିବା ତେଲ ଗୁଡ଼ିକ ଦୂରେଇ ଯା ଛିଟିକା କରିବା ବା ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଦେବି ଖାଇବାକୁ बाबा तो इनकी टट्टा नहीं बाबू बाबा आएंगे नहीं बड़ी बात था कौन कहला बाबा खाने को टट्टोरा कंकड़ा कंकड़ा पछे आनिया बाबा टुट्टू बाहर आई टुट्टू बाहर रो बाबा कहले शुक्रवार आनिया कंकड़ा तनुवारे नंदी तनुवारे नंदी तातोरे नंदी तो एरी नंदी तो एरी नंदी तो पेरी तो एरी दे जान जति तो नाई दे तारे दे नंदी दे तारे तो एरी मुंडो बड़ जगह नहीं तानोरे तो एरी दे चलो तुमने मसाला खाइयो नहीं डबल दीटा आज पखाला खाइबो दीपो खाइ देबे मु दीटा खाइ देबी तापर खरा चुली कतरु गले रोसई करी डबल उठला काहेगी दे बाय डबल उठला काहेगी हमें तीन जण एतिके ना खाइदबा गले चुली पाखरे रोसई हबो सियो कोन आम ए पखाड़ खाइबू पखाड़ खाई सारा जाकि रोसई हम चल आम पखाड़ खाइबू ये तुम खाओ पका
ଖାଇବା ଏବେ ସରିଗଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ଉଠି ଯାଉଛି ତମମାନଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ଦେବି ଭାତ ହେରିକା ଦେବି ଭାତ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ମାଛ ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ନିଅ ଛଡ଼େଇ ଦେବି ନା ନା ଟଇ ଟଇ ଟାଣି ମୁଁ ନିଜେ ଟଇ ଦେଇଦି ନିଜେ ଛଡ଼େଇ ଦେବ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଖାଅ ଛଡ଼େଇ ଦେଉଛି ଦେଖାଅ ଖାଅ ଖାଅ ଭାତ ଖାଅ ଭାତ ଖାଅ ସେପଟା ଟିକେ ରଖୁଛ କ'ଣ ଭାଇ ନେଇଯାଉଛି ଆଉ ସେପଟା ଟିକେ ରଖୁଛ ମୁଁ ଏଠି ଛଡ଼େଇକି ଥଉଛି ଖାଉନ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସେଇଠି ଅଛି ନିଅ ଟୁକୁలు ଏଇଟା ଛଡ଼େଇକି ଖାଅ କଣ୍ଟା ଅଛି ଦେଖି ପଡ଼ିଗଲା ଭାତ ଦେହରେ କଣ୍ଟା ଖାଲି ଖାଇବୁ ଏବେ ଟଟା ମାଛ ଭଜା କେମିତି ହେଇଛି ମାଛ ଭଜାକୁ ଖଳା କେମିତି ହେଇଛି ବଇଆ ବେବିରା ହବ ଟଟାଇ ଏବେ ତରକାରୀ ହବ ବାବା ଏବେ ଆଇଲଟି କାମରୁ ରାଇଲଟି ଆଟି ବେବେ ଖାଇବେ ବାବା ଏବେ କିଏ କହିଲେ ଆସିବ ବାବା 4ଟା ବେଳୁ ଆସିବ ବାବା ଟଟାଉ ଆଟିବେ ଖାଇବେ ବାଟା ମଟାକୁ ଟଟା ନଟା ଖାଇବେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଖାଇବେ ଲଗେଇ ମୁଁ ନଣ୍ଡି ତାପେ ଗଡାକୁ ହଉ ଖାଅ ଚୁଲି କତିରେ ଛାଇ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି ଜଲ୍ଦି ଖାଅ ହଉ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଠିକ୍ କଣ୍ଟା ଲାଗିବ କଣ୍ଟା ଲାଗିଲା ନା ନା ଟଟା ନଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ହଉ ସେମିତି ପିଆନ୍ତିନି କ'ଣ ଏମିତି ଚକୁଡ଼ା ହେଉଛି କଣ୍ଟା ନାହିଁ ତ ତା ଦେହରେ ନା ସରିଗଲା ମୁଁ ପାଣି ଦେବି ଆଇଁଷ ବୁଡ଼ାଉନି ସରିଗଲା ହେଇଗଲାଣି ତରକାରୀ ଏବେ ମାଛ ପକେଇଦେବା ମାଛ ଆଣିବି ଘରୁ ଆଳୁ ଫାଳୁ ପୁରା ସିଝିଗଲା ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇଦେବା
ପଖାଳ ଭାତ ମାଛ ଭଜା ଆମେ ଖାଇସାରିଲୁଣୁ। ତରକାରୀ ଏବେ କରିଛି। ତରକାରୀ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଦେଖେଇ ପାଇଲିନି। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ କେତେବେଳେ ଦେଖେଇବି। କେମିତି ହେଇଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ବାପାଙ୍କ ଲାଗି ସେପଟକୁ ଦିଆହେବ, ଆମେ ଖାଇବୁ। ଚାଲ ଡୁଗୁଲୁ ଯଦି ଚେଇଁଥିବ ଖାଇବ, ତାହେଲେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିବ ଯଦି ଉଠିଲେ ଖାଇବ। ଚାଲ ଦେଖିବା ଡୁଗୁଲୁ କ'ଣ କରୁଛି। ଡୁଗୁଲୁ, ଏ ଡୁଗୁଲୁ, ଡୁଗୁଲୁ ରେ, ଡୁଗୁଲୁ ପଖାଳ ମାଛ ଭଜା ଖାଇ ପୁରା ଫାଟ ପୁରା ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ କହିଲି ଡୁଗୁଲୁ ଖାଇବ ବୋଲି, ଦେଖିଲା ଡୁଗୁଲୁ ପଖାଳ ଖାଇକିନା ପୁରା ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି। ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। କେମିତି ହେଇଛି କହିବେ। ଡୁଗୁଲୁ ପୁରା ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି ଭାଇ, ପୁରା ପଖାଳ ମାଛ ଭଜା ଖାଇ ପୁରା ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି। କି ନିଦ। ଯାଇକି ବାବା ଆସିଲେ ଯାଇକି ଉଠିବ, ବୋଧେ ଗରମ ଖାଇବ। ପୁରା ନିଦ ଦେଖୁଥିବ, ପଖାଳ ମାଛ ଭଜା ଖାଇକି କେମିତି ନିଦ। ଡୁଗୁଲୁ, ଏ ଡୁଗୁଲୁ, ଡୁଗୁଲୁ ଚେଇଁଥିଲେ ଖାଇଥାନ୍ତା ନା ଟିକେ ତରକାରୀ। ଆଜି ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି, ତା ବାବା ଆସିଲେ ଯାଇକି ଉଠିଲେ ଖାଇବ। ଆଉ ବଡ଼ ପୁଅ କ୍ୟାମେରା ଦେଖେଇକିନା ସିଏ ବି ଆସିକି ପୁରା ଶୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି। ହେଇ ତାକୁ ପୁରା ନିଦ, ସିଏ ବି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି।